Hi guys, so tonight we makan dekat Pasta Zainman. I'm Quilty. Yeah, I nak makan sushi guys before we go to Bali. Ni I punya makanan. Nampak sedap. And this one is Ain punya. Yeah. Bau dia sangat sedap ya. Tapi we need to try first. Sekejap, I nak try ayam dia first. Sedap. Tahu dia buat apa guys? Banyak tu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap tak? Sedap.